Олықсуйбу түгестерге терегерен саңаны сонуну аян тутан тахары, кең дирин толкуй, бебейни кытта сатан алтыгы, бодоруху, команданын үле, бу аныгы кихи қаннык бағарар эйгеға сетихиляхты күлелерігер сүрін тосқолларынан болалар. Белеңги түрген тетимнәк сайдыла қолықко, оғоғы бу тосқоллар сатабылдарының әри түрген уанна судургу болла. Оғылар олық тетімен кітті тәңе қаддылан бәлерін сайынларар, бәлерін үйретер үйректері бағылылар. Онуға барып түнен сиппет қоппут медиа контені оғылар бұтын кітті тәңе оңыран тағары ордук улахан солталақ. Саха сиригер оғоған аллах медиа гені сайынлары ұруд ұрқуттан бары. Отчыларға кескил, бәлем бол, онна юне север қағаттар олықтарынан республика сколаларғар үс-үстен тақса юн корпостар терілден үлелі сылжыбыттара. Николай Егорович Модинов амматчыға ятынан кескил оғы бечайтын кағата бұ үді үгіхи анығы технологияларға олығыран сайынларар оғылары кытта медиа эйгені терiyер. Икки тыгынча сүйбек кысыл балаганын бастыгы күнүттен саңа жылга дери сакатылын сайыннара государственная программа чарчитинен республика Теодон осколатыгар медиа киннери ахан сагалабыппы. Эти опыт керексебиллагын тогалаган өйдөн инновационно инфокоммуникационный технология министерстводон информационный обществоны сайыннарыга государственная программа тегеттерегерен икки тыгынча сүйбек ки сүйбе үс өрекчылыгар республика сүйбе бир улугун калан. Медиа сколалар аксандарын сүйс бионагыс осколага дери уладыннадыгыт. Билигин сүйс бионагыс медиа сколага 470 тантакса педагог агы сүйсчеге ого жарыктанар. Тыл политикатын сударысына программа тегеттерегерен оскола веренятчилергер аналлах патриотическа неманан огону итер веретен кең араңан стимнер саас мабинне сыгырыны оңорон таардыбыт. Оголор учуталларын кыттебейлere история, география, сакатылын уроктаргар анан мыттеттик видеоларга сценарий суруян, тылын өһүн чочуян, видеотон устан, монтажтан оңороллор. Сүйс бионагыс медиа скола барта колбан, сылга, сака сирен улустарын, нехелектерин историятын, сирен отун урататын туһунан ого кепсир 15 тыгынча видео контени оңорон таарар. Оголор огорбут видеоларын учуталлар география, история, сакатылын ванна литературатын уроктаргар туттар болулар. Биги кескил медиа скола абылыңгыта сатжамыт, хәптақы видео оғыларға, хәпта вопрос бұларға, оны жыны сәргенің кытта алтыарғы веріннебет. Кескил оғы бечайтын ката сақатылыға дегеттері генетериге улахан болғымтатын урар. Оғылар бұт оңырын таар бұт видеоларын чоранчык, колокольчик, бәлем бол, юнес севері сұруналар бұтын, кескил қайып бұтын, кескил 14.ру сайп бұтын кытта алтығынлары тұтан тарғатавыт. Тыл политикатын сударысына программатын өбілінен 5 сериялақ сақалы тылынан чоранчык ойылығын оңырын таарды бұт. Кескил оғы бечайтын ката бүгінгі күнге сақа сирин профессионалны өріқтайының сайынлары институтын кытта тетимнақ үлені ұйтар. Осколага медиа киннери үлелетерге каннык немалары туханарга, учутологону кытта видео контені орын таарыга үле бастың опыттарын үлестер. Жонугар сергетигер, түрөбүт дөйдүтүгөр чугас кихи-кихитин итен таарыга тире хойды билдери иңерер. Кыргыттарым икки кыйхым кескил кары корреспондентинен кырахыт яктырыттан үлелер хамнан келдилер билген. Медиа школага жарыктаналар осколайына. Мен төрөппү быйтынан эти жарыктаналарын хүддәгәне үйгүн дехпиндада тоҗа такка итинде келдилер. Аңгырап жолдара, уруяр жолдара, жону кетте кепсетер жолдара, хайттардан токуйдубут. Хангала сулугун Матрёна Егоровна Васильева атынан 2 малжагыр оттос болытыгар медиа кин үлеләбдә номно бехсыла болла. Бу 2 сыл игер биге кескил ого издательство тыңгытыры ыкса ситиннәхтик үлеләтибит. Олу сәлбәк оға сақалы саңырарга, сақалы соруярга өренде ден әтияқпын бағарабын. Оғылар видеороликтарын сақалы тыннақ оңырар болулар. География, онна история уроктарыгар, жуталлары гыдыры өлеләхеннер, литератураны қасығанлар. Сақалы тылынан олус үшіге видеороликтары оңыра өренді бит, онны бейеқа кескил издательствата күз көмі болула. Медиа сколалар үлелерин чатчетинен 2 тыгынча сүлбек кысылтан сагалан кескил ого бечайтын ката жохуннагы кепчети эрегенанны компаниян уроктарын белемнен тахарар. Бу барайы китинен бастыкы класстан 11 класс өренәтчилергер анаммыт өксүгүләк үйәрәгә урок олокка кирен сакалы тыллагы сколалар туханар болулар. Тыл политикатын өйір государственный программа чатчетинен кескил ого бечайтын ката быйыл сүлбе 7 түгүлүнү тыллыбыт эннекеге кадды научно-практический конференцияга ого чинчерүлетин сакалы тылынан көмүскүр кайыскатын кимдеттиби. Же кергенин төрүчүдө ден научный конференцияга 300 такса ого чинчерүлетин кедактен сакалы тылынан көмүскөбүтө. Кыйылактар эннекеге кадды научно-практический конференцияга кыттар ыңырыны туттара. Онны кайбыттар Россия научный көһүлкәләргә кыттан лауреат дипломанатын булдыра.
Государственный программага телегрен олоққа киирбит медиа осколы үлетин опутун Россия атын регионнара сергайтилер. Бири диляқтар бит бәйлерин үлелерин опутун оғы килиңи 4 субъегин өрәқтәһинин территорияларын кытта үллестелдер. Эти курдук тыл политикатын государственный программатыгар ологуран кескил оғы бечайтин кыхата оғы аяр тутар толкуйдан оңоран тахарар кыгын жоғырун сайыннаран оғылар бутын кытта теңге итер өретер солталақ дирин ис қоғаннақ сақылы медиа эйкени териге үлелибит.